Al olsa bakalım. Bunun karası. Bunun karası şurada. Üçüne bir karası var. Karisini yedik böyle tamam da. Айтып тұрсаң. Бұл Золотой фазанның былтырғы 25-ші жылғы балапаны. Акрас жаңы шығып келтеді. Өңіне кіріп. Өңіне жаңы келтеді. Абауларчы. Бұл болса Свайна деген қырғол. Қырғолдың түрі да бұда. Başka memlekette de. Бұл болса алмазный фазан. Бұндай. Бұл алмазный фазан. Бұл болса непалский фазан. Непалдықы ба? Непалдық. Бұл болса Элиот деген фазан. Erkek ırgat çıkmayan bunlardan. Bu da жаңылыкі Непалдың бөлек парасы şu. Бұл болса лимонный. Лимонный қырғол bu da. Серебро. Gümüş fazan da koydu. Серебро. Gümüş kırgı oldu. Жұмыртқалып тұр, ә? Yine tuğ. Ne şunu? Жұмыртқасы. Toğutuk neyle olurken tuğup. Özleri bazat ha? Özleri bazat ettiler. Manal degen fazan. Ündük tükündey. Bular bigilerden çoğun bolat ki? Ne bu? Çoğun bolat. Кекіліктер ме? Bir anda bak. Ak kekilik. Ak mene seriydi koşup koyun. Bir yakta silver degen kekilik var. Көрім бетке. Ak kekilik. Ak kekilik. Silver degen kekilik. Silver. Kekilikler tutuyu başladı mı? Ha. Bunda da. Mağara kızadan ve emeğine gibi. Bu almaz neyden buldur kavalapan. Karlık toğukta. Тоқ ба? Toğuk karlık. Karlık. Tuğa tağı. Кекіліктің қанша түрі бар? Kekilikten bende 4-5 tür var. 5 түрі. 5 tür var. Абау қырғолдардың. Kırgollardan bir 15-16 day tür var bende. Tacısılar. Karmış kavuğu. Karım. Ulan bu koyuyor. O günde sal oturuyor. Şimdi sağ oturuyoruz. Hangi bir hafta sarfılasın cadı edecek. Sosun da payı varım var mı? Çocuğun nasıl hoş koy. Грязь бе? Ördöktür. Доктор келіп кеткен. Bu mandarinka degen ördük. Мандаринка? Bu da жаңылыкі almaz neydin bölük. Evet. Bu boyakta rukmuş ha? Buraya çıkan. Bulcanın altın eken bunlar. Limon. Limon. Aldınlar bunu. Ama parlık.
Румынский. Румын деген кыргыз. Мендеги урумдар ман чоң-чоңбу. Былтыркыне балапан. Бул балапанбы? Ошо чоңбу. Мынакей. Молекел биздин ошо аймакта жүргөн кыргыздын өңү түзү ушундай болот да. Аладагы. Тиги болсо ак экен ошо. Королевский кыргыз. Мынакей. Карелдардын. Бул золотой. Жанагы, Золотой фазан. Короз. Куда у нас? Жұмыртқа өрбейді, не онда да тұр. Жеріңде таңғы отырсың. Тіге төткен, тіге сұрат жоқ. ошентип кетпеген. Тіге төт, тіге. Азыр тиги ачыкта койдум. Ой, эмне кыргал? Ақ қырғыл. Тиги болсо ургачысы болсо биздин ошо местный кыргыздын эле эмеси да ургачысы. Бұл болса пепел. Ne deyt? Пепел. Пепел. Tepel. Охотчидинле пепел. Тигине ургачысы жанагы урмундагы окшош. Өңілі бөлөп та. Таңдор. Бұл. Балапанданбы? Эмет калат өзү? Емки жастыға. Айдап тұрайын бері. Келесиңби? Міне кел со. Павлиндин былтыркы балапандары. Мунун чоңдору зоопаркка жана турист тоскондорго кетип мынакей биягы. Алдағы ақ паулин. Онун экен ошо. Тазылары эмелери эметип калган турбайбы? Мунун эки ургачыбы? Жоқ, бөлі ұрғач бұл. Ортоңкубу? Үшеу еркеген. Ак теркекпи? Ақ теркеген. Кайбир ургач кошуп коюш керек экен, э? Келет жақсы. Жолдарда жұмыс тиги чыгарды үндүгүн. Çarvanız туралы айтсаңыз. Шаруа туралы айтсақ, мұндан 15-20 жылдан бері түптеп келдім ушуну азастан чечинеден. Биздин Кочкордо балдар көрө турган, жаш балдар кызыга турган мындай зоопарктар жок. Сондай жаш балдар келип кызыгуусун, кызыгып көрүп, үйрөнүшүп, элге таанып, кайсы порода кандай экенин көрүп таанышсын деп мээнет кылып атабыз. Бул жерде ошо канаттуулардын эми мындай үй шартында башка көп эмелерди, жаныбарларды кармап зоопарк кылыш кыйыныраак да. Анан кийин ошо канаттуулардын түрүн, могу кыргоол, кекиликтин, павлиндин түрү, өрдөк ушурекилерди. Эми бул чоң шаарларда уюшулган зоопарктардай кылганга эмес, бул эми ички бул жерде тоо ташка, тала түзгө барбаган окуучу балдарды, керек болсо чоң эле кишилер ошо кыргоолдун кандай жашоосун эмесин билбейбиз да. Анан ошол эрекини элге көрсөтүп таанытыш үчүн, балдардын жаратылышка, бул жаныбарга кызыгуусун арттыруу, жаратылышты коргоого кандай мамиле кылыш керек дегенге жакындаш үчүн мынакей ушундай нерселер уюшулуп атат. Бул эми биздин Кочкордо Көлкөк Акыл Бир коомдук бирикменин мүчөсү, акыл өзү. Анан кийин биз ал жерде жалгыз эле жаратылышты коргоп, анан кийин баягы жаныбардын немесин көбөйтүү эмес, бул жерде бизде туризм, экотуризмди өнүктүрүү боюнча мынакей бул жерде чарбалардагы бози, бак, алма, балык, ошолердин баарын сырттан келген конокторду Кыргыздын каада салтын,
тамак ашын кандай кылып даярдаш керек, кандай кылып элдерди коноктош керек дегендин баары ошол экенин ичине камтылган да. Ат canınız kim? Казиев Акылбек.